Jodak mawuok Vihiga to gi Ramula okwedo okang' mar daro jogo modak e gwenge ma Kowiti mantiere e tong' ma Vihiga gi Siaya mondo welo thuolo ne jagedo moro mar kambi kunyo mula. Ka giloso e romo mar golo pachgi e wi okang' ma kamano e bwo chike mag duol matayo alwora mar NEMA, jodak wacho ni ok gibi yie mondo mi dargi e lopegi mondo mi jakuny mula odhi nyime gi tijene. Kata kamano gikwayo sirikal mondo med ket arita makare ne gin kaluwore kod luoro ma giyudo kowuok kuom mamoko kuom apisa mag obila mosebedo ka golo negi siem mager e kinde ma gitemo kwedo okang' ma kamano. Gie sani gidwaro mondo gavana ma Vihiga Wilbur Otichilo kaachiel gi gavana ma Siaya James Orengo mondo donjre e wachno mapiyo. Mimi nikiwa hapa naongea na watu wataweza kutupata. Ninaomba kwa heshima sana gavana wetu wa Siaya, gavana wetu wa Vihiga, jambo hili linahusu gatuzi mbili la huku na kule. Njooni hapa chini, msemezane na raia ambao waliwapigia kura. Naomba kwa heshima mheshimiwa ambaye anashughulikia madini, Bwana Ali Hassan Joho, na kuenzi sana. Tunaishi hapa, ndugu zetu kutoka Vihiga na Siaya, gatuzi la Kisumu pia wanakuja hapa. Na imefika kiwango ambapo tunaona kwamba kampuni haina heshima hata kwa watu ambao walishalala. Mambo ya makaburi yetu hakuna pale itakwenda. Tutaingojea wenyewe. Hapa tu sisi wenyewe. Pale ulisaliwa ndio pale utakaa na ndio pale utashikwa. Hii ripoti ya NEMA ilitushangaza ati washafanya social economy huko kwetu na watu meitikia. Sisi hatuwezi kutoka hapa Ramula. Wakikucha sisi kama watu wa kanisa tutalala chini watupige bunduki. Nashindwa kuelewa ni kwa nini wanasema research ilifanyika, na mimi hapa nilikuwa mmoja wa wale ambao tulikuwa tumechaguliwa kwenda kufanya hiyo research. Na mimi ni mjane. Na mimi niliwachwa na watoto. Na hii shamba yangu inachukuliwa. Na hii sasa nitapeleka wapi watoto wangu hii? Jodak